Ağlıyordum içinde, bırdı bıdık, kıvrıktı bu, göz ağız, çocuk çıkıları. Ardas masahalık ağ bölüm bas üdele, tam temiriye tönekte. Kongu dostum konlarım, yüreği dostum öğlendim, yer kök gülüm Allah'ım. Bu düğünlü bütey mağan kallanla, yoktu huttan yürden kötüden erer gire bir tollakları. Alga bu dalgığım yühe sırdık ağrı yıllarga aralayan pağыстın da demin, artıkları arayan kul demin, kördüğün erevi. Ağındaydım içide, hildir destek, yedestek, saldırgastak, tanastak, tom torgalak gösterdek, ağlıqçın kokunu, bettak karanlı çıktım, üdüğe karakınan kere üsügeyi buğuygınan bugün, ölüğün tüyün mütün ölleyde, haratın mütün karayı. Ene kadının içikiye, müher köt, gülüm Allah'y, müzik Allah'y. Bugün yürüyle günge, algız, bütün yüze eyyağa, anamla adoluk. Üyelerken üyelerge ustadır. Her ubut gitti betin, kömüz kadırık bakıttan, kündül otuttan kündülü ile burada diyelim. Sirdağın ütüççiliğe bu kadarı bettak kıranmayacak kadar bugün yürüyle günge yürüyordum ülleştin. Algıs bıt ühe sırdık ağrıyla batak sarıda küs gönlüm. Gün olun canlara, bugün yerüle günge gürüyeden biyere gel, algı sanan mustan turan, eğerde tüm anıgı hüyeler tuğarı usta tur diyenler kündü balık gırttan gün olun canlarım
Tılgın hanatağım boğuktum. Dalgın, toygun, ühesirtik aralıyım yollarga, aralayan taksan arağa sarıyalı kaldı. Öldük benden kallanma, ürünleyen taksan, ürünleyen ağam. Bunu ele katılıyorum, ağa söttü gütten aragaççılak, toğu söttü gütten görüskeleyak, durdalağa kalak, ağız bağa sığalat. Yürülerkenle gülüh ebe koduldu. Maktallak tıllar bütün eten turamad. Uran kaydı uruyda sakalı aykallar bilir. Uruy! 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 Начиная с 2014 года по инициативе Прасковьи Гаврилевны город Вилюйск отмечает День реки Вилюй. В этот день мы выходим все на субботник, очищаем берег реки Вилюй. И этот праздник имеет не только экологическое, но и воспитательное направление, потому что мы показываем своим примером, что нужно бережно относиться к своей природе. Начиная с 2017 года этот праздник стал еще региональным, потому что этот праздник подхватили Верхневилюйск, Нюрба, Сунтар. И сегодня они точно так же, как мы, стоят на берегу реки и очищают его берег. Всех поздравляю с этим днем, благодарю каждого, кто пришел сегодня на этот праздник вместе с нами очистить берег реки Вилюй. Барыгытын Вилюйбе күнүнен, саргылак саман сайын сағаламытынан, Дмитрий Гаврилович Макаров атынан «Зеленый пояс Вилюя» фонда атыттан әғаддалибин. Я елғаттан туғанырары өйді бір тоқтуақта, қанның әмі қырдалақ болырды, тойдуыт церин отын қарыстыр сылттан, онна оғыны кірардағыттан, тулалы рейгеға қарыстабыллақ сығыннақ хитақсырғар, ийтері үйретер санаттан Прасковья Гаврилевна, Дмитрий Гаврилович табарыстарын аймақтарын күтті кәпсеттен сүбеліген өйі болуылан. 2013 сыллаққа өмейін бәліс күнігер. Дмитрий Гаврилович Макаров атының «Зеленый пояс Вилюя» экологической фондына түріттәбіті. Бұл кәмттен ұла 2 төгіл Россия президентін Алмаз Эргенбан республиканской конкурсын граннарын Наталья Водянова «Обнаженные сердца» фондатын көріғар он Россия коратын кыйлақтырын ақсаныгар кейсен улус жағалтатын граннарын корат гранын ылан арастағымна ғыла акция тәлеленнелер оңығылыннулар форумдарға кыдырныбын. 2014 сыллаққа бастықы Вилюйбе күні фестивалі дылыбыта бөліген бұл акция региональный болла Вилюйбе кытылығар ұлдүйен олар төд улус бүкін бары тақсы.